pasti butuh hormon. Oh, lah mangolo. Kasihnya seperti nama lala, nama turus, nama ngalir. Oke. Baiklah bang. Seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mbak Tutu, salam Covid.
Alga tutu horong di Tuhan lau mano busau satu sai tung soha suhatan be asini roham Tuhan boleh mangoluang ami horong di balas di roha mabuji ho lau pasang apoko ore mata ede hono kuende nai baru pasang apoko tu haki balu ao kuar babnam tulila lahoba tipul hon ko armi impatu baru fuluk terdiki horas 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 oh lanjut be terus tuh pakai bot dukun Yesus ma kubai donganku tidak karek baca lagi hojo sonang rohaki biar hula tung soha hurang arau disarihan ngaluki dameam marolo polo kondiki balas dirarau babuji ho lau pasang apoko ore baca ede hono kuende nai baru pasang apoko tu haki malu kuar babnang tulila lahopa tipul hongko arbi tutu horas sama gabe jalan horas Nabaga nai. gabe emang gabe bayar per musik Apa? Barista mo bang kedua tak ula mo. Panik. sambil bakar jalan Nogo di batak di Paradato Nasongoni lang di Pasaora Perdame-dame di Galung Ingana Sude marpatura Si solo-solo tu Ikoni ngoto Liatan dan berbunyi Imotai dari Hanatolu Ingoroni si Galungari Sobat marhula-hula manat mardongatu ele kita marboru ikut marsi pasang marsi ruban dia kena huburan marsi tukol-tukolan dia kahasadam jalan mardame-dame di Parsaora Nabi nanti kujur di topi di tapian dunia mangalakkan dapat persaulian emenisi tempat dua peringgoman di Simoro di Batarona mertua Persida di Paroro mati lampu iya mati lupa sabon dipanggil lola kanya tahu Nogo di badak di Paradato langsung oninang di Pasaora mardame-dame di Galung Ingana Sude marpantuturo Orang yang putra si jolo-jolo tu ikoni otot lihat kada
bujur di topi di tepian dunia mengalahkan dapat persaulian Indonesia dapat dua pergoman di Siboro Dewa Taruna mertua bersih dari Paroro Dudu ba. Cer konina. Gak bisa lah Horas Ido. Oras. Oras apa posisi? Ido. Lima. Mau lihat Daulak ko musim bersukut deh na. Ibu ngatur nih suang Rodo Hamison Torok Sebiga atas nama keluarga besar alumni 2005 menghadiri undangan nilai iba na poso na bapak na pajulu mersi pajulu do rohoro arok kami memang Torok Sebiga kami herana solak kudu petong ison ale yang gia menyan Oh. 7 hari dengan menikahnya lai berjulu kami pe gabi mangudut Olo do tong rencana rapa menguli kami sunah hemat biaya inna. Bodoh lelah salioni. Jadi selamat menempuh atau selamat berbahagia madilai. Kami aku memahami asa tong menyusul ina mahulala. Kami yang meta. Isona dong do ibu kami tabani kolong nami tulai namanang nasa dia pe las maram menjalan dalai kuda. Wah, go yang posor ham. Iya. Semangat main tadi. Iya, oke. Isa lambang bunga nari turang dilarat cerang gula batu nari turang dilarat kerang gula batu nari turang si kacang koro ari turang si kacang koro si kacang koro ari turang si kacang koro Isa dalam ari turang anak jalan malam ari turang ari nasara makan ari turang si kacang koro ari turang si kacang koro Iya, Horas. Oras Iya. Mau lihat mak didongan sa angkatan nih Ima yanak kon nami.